Mena ka kitea he kohuke I ngā whenua tāpui o te papaata whai I te tai tokerau, ka are e kore ka whakatakoto tono ngā iwi I raro I te tiriti o Waitangi. Hei tā hone harawira o te rōpū Torangapū Māori nā te kāwanatanga te whakahau ki ngā iwi o te tai tokerau I ngā wā o mua, kia kaua e whakatakoto tono e pāna ki ngā whenua o te papaata whai. Engari I nāia nei e mea ana te kāwanatanga, tērā e rā whenua tāpui te maiorotia e rātou mo te kohuke I raro I te ture Crown Minerals Act. But I'm more than happy to talk to Mr Harawira about what the government's plans might eventually look like. But we do have a law in this country that applies to all New Zealanders, and there is no discrimination against Maori interests looking at the mineral estate in New Zealand. Ka re te rōpū Torangapū Māori I mōhio ki te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e maioro I ngā whenua o te papaata whai mo te kohuke I mua I tana whakaputanga kōrero pēnei mai I nanahi. Hioi, hei tā tari ana tūria I te mutunga iho, kei ngā iwi me ngā hapu ke te kōrero mo te take kere kohuke nei I te mea nō rātou te whenua. I'm happy that we've been informed around the issues of mining. We didn't realise that there was going to be a step back from it. We're pleased about that, and we would hope that they would go into a really good consultation in those areas if they are considering to go ahead with mining.